Oke, ini nah. Di Gembok Harapan. Nah, pengen pasang nih kita. Excuse me, Speedo? Oh, I don't have. Yes, thank you. Fotokan dulu bang. Hah? Fotokan aku dulu. Tunggu, aku mau cari sesuatu. Sama yang lain dulu. Pak, HP ketinggalan di bus, bisa Pak dicekkan di supir pertama? Bisa jauh. Enggak, ditelepon aja supirnya. Oh, yang ntar aku kasih tahu ingat. Telepon siapa? Ada yang supir yang bis pertama. Ya, telepon siapa? Ini saya, Pak. Oh iya dah. Aman kok kalau di bis. Speedo gimana Pak? Speedo Pak? Speedo. Oh, tempat belinya di mana? Nggak tahu, makanya mau nanya ke Bapak nih. Enggak, abang belinya di mana gemboknya? Dari sana belinya. Oh, kalau dibeli di sini ada dikasih pinjem. Sama siapa pinjamnya? Ya. Situ ya? Ya. Oke, kita pinjam dulu. Oh iya, nggak lihat gue. Sorry. Los. Pak, gimana Pak? Udah? Udah turun bawah. Udah tunggu ya? Ya. Udah ya? Ya. Tunggu Pak, sebentar Pak. Mau pasang ini. Excuse me, miss. You have Speedo? Come again? Oh, no, I don't. No, it's okay. Thank you, thank you. Okay. Excuse me, sir. You have Speedo? Ah, yes. Vous voulez que je vous filme? Aussi? Yes. Thank you. Thank you very much. Attends, maman, pour le... Ça filme là? I'm from Indonesia. Thank you, miss. J'avais failli en acheter une comme ça. C'est quoi? Ça là. Ça. Ah, une GoPro. Ils en ont tous, ouais. Non, c'est même pas une GoPro, c'est Ah ouais? autre chose. Ah, c'est Ils une en autre ont caméra? tous. Ouais, c'est une toute dans la rue avec ça.
Thank you very much, Miss. Mister, thank you so much. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tahu di sini Lombok Harapannya. Mudah-mudahan ya Allah banyak rezeki, banyak harapannya. Ya Allah, doa saya. Kita ini sebagai kita ini aja, kita taruh aja sebagai biasa aja ya. Taruh di sini. Sehat selalu, banyak rezekinya selamanya. Ona peri kasah. Kuncinya dibuang. Nah, kuncinya kita buang ya guys ya. Orang udah tua ini udah awet, ngapain ditidurin? Udah aki-aki nggak pernah digepok, udah gembok sendiri. Berapaan nih bang ya? Yang kuncinya dibuang apa enggak? Janganlah, bawa pulang. Nih, berapanya beli ya? Sarung tangan gua ketemu. Supruk gua sekarang.